kubera icyo u Rwanda rushobora gukenera to be more defensive. nuko rwigeze kubaho rutari defensive bikatuviramo jenoside. Yego. Ujye umenya ko abaturage dufite, every statement you make on Rwanda, you are inviting Rwanda in your issues. Byaze bikunze. And that's how you become. You are making your business our business. cyane. Ubundi nta gahunda twakagombye kuba dufitanye nabo. I get it, man. Ni ukuvuga ko nutangira kuvuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda n'iki n'u Rwanda you are inviting an unwanted guest whom you are not going to manage. Bizagusaba kujya uzerera Angola, ukazerera Ipari, ukazerera ibihugu byose byo ku isi, nta n'umuntu ukwitayeho. Muri make iyo nduru uri guteza niwe wayikururiye. Of course. Erega kazapfa kabongera kazakica, narabikubwiye ubushize. Nkabyibuka. Erega ibi bintu muri politike birakugaruka. Niyo mpamvu mu bantu nemera cyane. Yego. Atari ukumwemerera politike ye, kumwemerera disipurine ye. Joseph Kabila cecekeye muri politike, that is super power. Ukanga ahantu hose urakubita amagambo, urajugunya amagambo, uburyo utitaye no ku ngaruka, ngaruka zakugeraho. What do you expect? Washakaga kwiruka urangije ufata feri. What do you expect? Urabyumva mu ndirimbo. Unataka ukimbia tena una break. What do you expect? Ushaka kugenda ugafata. Ushakaga kwiruka, utangiye kwiruka urangije ufashe feri. What do you expect? N'iki cyakorwa kugira ngo ibyago byaterwa n'ibyo ngibyo bitangira kugabanuka, tugane mu nzira nziza? Fata interahamwe zambura intwaro, niba ushaka ko ziguma muri Congo uzubakira ikambi y'impunzi, UNHCR ziteho. Yego. Niba ushaka kubagera abakongomani nanone bakure hafi y'umupaka w'u Rwanda, nta kibazo. Bariya b'abanyarwanda barimo bashaka gutaha, udashaka yibera umukongomani, niyoke gutaha. Ariko ushaka gutaha ni uburenganzira bwe. Ariko wikorora ingengabitekerezo ya jenoside ngo unayitera inkunga, ngo uyihereze amafaranga, uyihe intwaro, uvuga amagambo mabi ku Rwanda, ngo wumve ko uzicara ikishatse ugasinzira. Kuki si Kigali twarara tudasinziriye, wowe ugasinzira ikishatse? Ntabwo ari gutyo bikora. Ako kuki abanyapolitiki babeshya? Ibi bintu bifite alibi. Hari byavuzwe by'uko Tshisekedi ashobora kurasa Kigali ayirasiye Goma. Rero harabavuze ko yumvaga ayo magambo yose hari amahimazi, imodoka zirasama amamisire zo hejuru protecting the border ku rwego rwo hejuru ku buryo nta cyahirahira gutambika. Bamwe bakabisobanura ko ari defensive measures u Rwanda baruvuga, abandi bakavuga ko banegeye imbere bakajya kurindira umupaka kuri mupaka. Izo defensive measures se zaba zitwaye iki Tshisekedi? Uriya ajya kuziganira Ipara akajya no muri Angola akajya. Njye ntabwo rekereza ko ari n'abasirikare bari ku butaka. Simbizi. Uri gusesengura ijambo defensive measure. Nose defensive measure ni izi. Sibye ko gake twiganiranye nawe. Uriya
hari ikintu hari ikintu twita space of influence. Buriya uko Ukraine yategekaga Crimea, yemeraga yuko ifite Russian influence, ariko nayo ikemera ko ari ahantu hayo, ariko ntibikuraho yuko ibi bintu nkurikira neza, nutagurikira neza uraza kumbaza ikibazo kibi turwana, kuko I'm not in my good moods. ugushuka atihimye arakubwira ati reka turwane, nta kibazo, atiretse nako. reka kamwe kacyayi kugira ngo umujinya ugabanuke. urumva hari ahantu uba ufite igihugu cyawe hegeranye n'igihugu cy'abandi, kandi hari abantu bavuga urwo rurimi rw'icyo gihugu cy'ahantu, ukahategeka ubizi ko ari ubutaka bwawe, ariko mukumvikana n'icyo gihugu yuko ari area of influence y'igihugu muturanye. Bityo rero no gushyiraho ubuyobozi no kugira ibindi ukora bitari serivisi zisanzwe z'abaturage, ahubwo gushyiraho ikigo cya gisirikare, guturitinga abo bantu, mu biganiraho musaza, mu biganiraho. Muri cya kintu nakubwiraga, Kongo igomba kwemera ko kiba ari ubutaka bwayo, ntabwo ari ubutaka bw'u Rwanda, ni ubutaka bwa Kongo. ariko bakemera yuko ari area of influence y'u Rwanda. Kubera iki? Hari abakongomani b'abanyarwanda, abakongomani bavuga ikinyarwanda, yego, mu kukivuga ari impamvu bakivuga ni uko historical ari abanyarwanda, nubwo ubu ngubu atari citizens of Rwanda, they are Congolese. Icya kabiri, hariya hegereye u Rwanda, any slightest issue yateza umutekano muke mu Rwanda. Nawe utegetse u Rwanda ukihorera Kivu kuriya, ikuzuramo interahamwe ziri amuda, bakazishyira ku bibero no mu magambo ya politiki, ukavuga amagambo ari reckless, amagambo ari warmongering, amagambo adafite mbese atari ay'umunyapolitiki, ukavuga ngo uzahagarara komandasi i Kigali. Ibyo byose ukabivuga hari interahamwe ukikiye, uhereza intwaro, wankadira mu buryo buri politikari, ukajya no kuburana ku zindi nterahamwe zarangije ibifungo, ugashaka yuko zijya muri Kongo, ugakorana n'uwundi muturanyi mubi, ugashaka kugira ishyamba, mugashaka warangiza ukavuga ngo you are safe. Umubeshya muri politiki iyo uvuze amagambo ari aho ngaho, you are held accountable for them. uraryozwa cyane. Twese utekereza ko u Rwanda niba rufite threat muri kimwe, utekereza ko ruzayicunga gute rutadeployinze? ariko sibyo bishobora kuba ari byo wenda biremerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kumva ko igihugu gito nk'u Rwanda, Kongo iruta inshuro hafi 100 cyagira influence mu gihugu. Ibyo tujye tubibona ahubwo ku bihugu binini kontra ibihugu bito. Influence nayo ihuriye n'ubunini. Erega hari ikibazo kimwe udashobora kwirinda, udashobora kubeshya ngo cyangwa gica uruhande. Kongo nta butegetsi ifite, iyo ni fact. Ibyo nta n'impaka twabijyamo, ntabwo niteguye nanjye kujya muri iyo deba. Ibyo n'impumyi irabireba. Icya kabiri,
kongo niba itumva yuko gufasha ziriya nterahamwe ari ikibazo, icyo si ikibazo cya mugabe, nta nubwo ntibujye kubisesengura. kongo niba itumva yuko umuntu witwa perezida uvuga ngo azahagararirwa barasi i kigali, natubwire niba ayo magambo iyo gahunda yarayiretse cyangwa arimo kwitegura, ntatekereze ko itagira ingaruka ku muturanyi no kurusha imbaraga. ushimangira ko u Rwanda rurusha imbaraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ntabwo ari ikibazo, kuraho akabazo ushyiraho akitso. mbese twabakuriye mu buto Desire Kabila ntitwari tumukuyeho akitabaza bishyikirana. aho kwambujije kubaza ku ma conspiracy theories, hari conspiracy theories ziba muri Kongo cyane cyane zivuga ko u Rwanda gukomera kwarwo atari u Rwanda, ahubwo ari abarurira inyuma kugira ngo barufashe mu gukomeza kudestabilizinga akarere. Bakavuga bati u Rwanda rwonyine twarusmokinga na minute, ariko rufite support inyuma France, USA and stuff, UK. mbese u Rwanda ni iki? erega aho ni ikibazo kimwe. Urumva hari abantu bavuga social media imaze kugwiza intyoza ariko zivuga ubusa. umuntu akabona aravuga ariyahuza amagambo ariko uvuga ubusa. First of all, ugiye kuvuga u Rwanda uvuga iki? U Rwanda ni abanyarwanda, ni ubutegetsi, ni n'inshuti zabwo, n'uburyo bwo kubana, ni n'umutungo wayo. Actually niba ushaka kumenya u Rwanda uri umunyamahanga, nibashaka interpreters mbibiri banga. Niba ushaka kumenya u Rwanda icyo ari cyo, reba uruhande rwawe. Ibyo bishatse kuvuga ikimuga Sinzi uko bizabyumva aho waba uri hose. u Rwanda erega u Rwanda is not just centimeters and this small country. Kereka U Rwanda is everywhere. u Rwanda ruri hose, no muri White House ruriyo, no mu bahanzi mpuzamahanga ruriyo, no mu bakiriya ba basikete barenze ruriyo. Kandi si ngombwa yuko aba ari umunyarwanda uyikira, ushobora no kuba uri umunyamahanga ariko uri umunyarwanda ku mutima. Abantu benshi basharinga cause imwe n'u Rwanda cyane ahubwo they subscribe, nubwo ari ugusharinga, they subscribe. u Rwanda ni iki? Utekereza ko u Rwanda ari ubu? u Rwanda rutugendamo ni runini kurenza urwo tugendaho. So n'udutinya ngo u Rwanda ngo twarusumokinga, somokinga go smoke weed. u Rwanda you cannot smoking. nkwerewe w'igiti niyo yashobora. Abantu bajya bahaga mayoneze bakavuga ibi. By the way, nigeze kuganira nawe ndacikwa mvuga ibintu ariko ngira amahirwe ababishinzwe they didn't find it so important. Nigeze kukubwira akantu niba utaragatekereje, u Rwanda ubu rufite ubushobozi bwo kurwana n'ibihugu bitatu icyarimwe, twarasira rimwe. Ubwo bushobozi burahari, iyo capacity irahari, kandi twarasa. We don't need jets. Ziriya amasuko F-16 19 ufite amafaranga agenda urangura. Twebwe we have the way to hit you kuva i Kigali kugeza i Kairo. Sibyo bishimanira the cases ko hari powerhouses ziri inyuma y'u Rwanda kugira ngo kere u Rwanda strategically rurishyira ku rwego. Erega umuntu niwe wubaka standard
Kirwanda baravuga ngo uwigize agateba yora ivu. Exactly. So ni wowe you can create your own standard ntuyora ivu. Baravuga ngo the price tag you put on yourself is the same price tag the world will put on you. That's Rwanda. That's exactly Rwanda. Kandi reka nkubwire, hari ibintu byinshi mubona, ama operation amwe mumenya n'andi mutamenya. Ibyo ni agatonyanga mu nyanja, my friend. I wish you know what I know. When it comes to military, How you can make that wish a reality? You tell me what you know, and I know what you know. nawe nabikubwira ntiwabyumva. Oya aho ngaho ntutse waba wandamayininze capacity yanjye yo kumva ibintu. Kandi I know it is. Oya, huge. ushobora kubyumva ariko ukabihakana ukagira ngo ni exagere. Iyo tendency ibaho Try me. iyo ubwiwe ibintu. Try me. Uzi ko urabona iriya operation turimo muri Mozambique, Yego. uzi ko dukora aerial bombardment tukarasa terrorist twiyicariye i Kigali. Did you know that? Thank you. I'm done. Nibyo. Ibyo ndabizi. Military capability y'u Rwanda irarenze. Ariko izo mbaraga ziva hehe? How did Rwanda? Ni ikibazo kinini wasubiza igihe kinini ariko Birubakwa. to brief it. Birubakwa. How and when Birubakwa. did Rwanda become so powerful? Birubakwa. Birubakwa. Ntabwo ibintu ntabwo Kongo izaryama ngo ibyuke ifite igisirikare gikomeye. Birubakwa. You invest in training. You train people. Ukaba traininga mu mazi, ukaba traininga mu butayu, ukaba training, ukaba ufite umusirikare uzi guhereza umusaruro ushaka. And all this empowerment y'u Rwanda, this defense capabilities, it's purely defensive. It's purely defensive, not offensive. Ntabwo u Rwanda rwubaka capability yarwo kugira ngo ruteze akajagari mu baturanyi. Oya, purely defensive. Ikindi, iyo myumvire ishingiye no kureba kwitegereza abaturanyi. N'ibinera hamwe zimaze abantu zihungira mu gihugu cy'abaturanyi zikidegembya, ndimwe zikajya mu bihugu by'abazungu, muganira bakagusekera, abakumariye abaturage babacumbikiye, wowe utirwanya byagenda gute? Nibyo ejo bundi abantu benshi bavuga kuri Israel. Israel yarashe mu bihugu bine icyarimwe. Liban, Syria, Yemen. No muri Gaza. Yeah. At the same time. Kandi nayo irimo kuraswa na Iran data night. Nawe umuyobozi mushya asimbuye umuyobozi mushya nawe he's been eliminated. N'ubu ngubu ingabo za Israel ziri ku butaka mu majyepfo ya Liban. Ziri kugana Beirut ziriya ahubwo. Beirut barahabombarda gusa. Akingabo zo ku butaka zo ziragiye. Ntabwo ariko and ingabo za Israel ziri muri Liban, gahunda no gusenya Hezbollah. Hezbollah ku isi yose niwo mutwe uri a non-state actor ukomeye kuri izi ngabo z'ibihugu byinshi. And it was empowered by Iran. Ariko tugarutse mu karere kano kacu, Actually rero ndakujyana ahantu heza utazi. ndi kubyumva, ihangane gato ngo zisiro kibazo kuko mu kanya yacira Iran out. Hari ikibazo cyo waruvuze cy'intera hamwe n'abayifederale bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ikibazo gikomeye ku Rwanda. That is the only reason Rwanda would need this much defense. Ariko n'abaturanyi bacu duturanye. Ubwo ikibazo aho cyaganaga kubera icyo u Rwanda rushobora gukenera to be more defensive
ni uko rwigeze kubaho rutari defensive Mhm. bikatuviramo jenoside, Yego. Yego. ni uko twigeze kubaho nta mutekano dufite, Mm. ubu ugomba kubakwa. At all cost. Yego, Mm. niko tuzi agaciro ko kutagira umutekano, Mm. nuko dushaka yuko ibyabaye bitakongera. Mm. Shukanta, aho wazamuka ufite ibitekerezo, ukitangira kubitekereza ugitangira no kuvuga tukagusangayo, ujye umenya ko abaturage dufite, every statement you make on Rwanda, you are inviting Rwanda in your issues, byaze bikunze, and that's how you become You are making your business our business. cyane. Ubundi nta gahunda twakagombye kuba dufitanye nabo. I get it, man. Ni ukuvuga ko nutangira kuvuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda n'iki n'u Rwanda you are inviting an unwanted guest whom you are not going to manage. Bizagusaba kujya uzerera Angola, ukazerera Ipari, ukazerera ibihugu byose byo ku isi, nta n'umuntu ukwitayeho. Muri make iyo nduru uri guteza niyo wayikururiye. Of course. Erega kazapfa kabongera kazakica, narabikubwiye ubushize. Ndabyibuka. Erega ibi bintu muri politike birakugaruka, niyo mpamvu mu bantu nemera cyane, Yego. atari ukumwemerera politike ye, kumwemerera disipurine ye. Joseph Kabila cecekeye muri politike, that is super power. Ukanga ahantu hose urakubita amagambo, urajugunya amagambo, uburyo utitaye no ku ngaruka, ngaruka zakugeraho. What do you expect? Wumvaga biri bugende. Washakaga kwiruka urangije ufata feri. What do you expect? Urabyumva mu ndirimbo. Unataka ukimbia tena una break. What do you expect? Ushaka kugenda ugafata. Ushakaga kwiruka, utangiye kwiruka urangije ufashe feri. What do you expect? Nakundi byagenda no guhagarara. Ntabwo uhagarara gusa, n'amapine ari kuba n'imitwe irahondana n'ibiki. Kuko gahunda yari yo kwiruka urangije. Iyo ushaka guhagarara urihuta gusa, ariko ntiwiruka. Iyo watangiye kwiruka utangira guhagarara buke buke, ako ntiwakwiruka guhita uhagarara gusa. Urashaka gutira wa mugani w'umunyarwanda ugira uti urwishigisha yararusoma. Njyewe icyo ntekereza, Kongo ikwiye guhitamo between hot and hot, hagati y'iki n'iki. Igomba kumva ko kubana neza n'u Rwanda biri mu nyungu zayo kuruta kubana nabi na rwo. Yego. Kandi ntirwishyiramo kuvuga yuko Congo can succeed by jeopardizing Rwanda interest. Ntabwo byashoboka. Ni abaturanyi, kandi umuturanyi mubi yo ni nka sida, ntabwo mwatandukana. None se hari igihe cyabayeho mu mateka Kongo yabanye neza n'u Rwanda? Byari bimeze gute then? Niki kidahari ubu ngubu cyari gihari icyo gihe? Icyo gihe Kongo yiyitaga nka Big Brother. Mobutu ameze nka Grand Frere wa Kinani. Habyarimana. Ibyo byose rero ni ikibazo. Ikindi, buriya mu butegetsi hariho ibintu bihanga bigahanguka.
buriya Kongo yakoze ikosa rikomeye ikitwa Zaire, kwemera ubutegetsi bwose bw'u Rwanda bugahungira muri Kongo n'ibikoresho n'amafaranga. Biriya bizabagaruka igihe kirekire, kandi ntabwo ari twe tuzabikora. n'interahamwe ziri hariya rikazahirika ubutegetsi bw'Kinshasa. ariko muga what is done is done. Nimba Mobutu arabaretse bakajya ku butaka barahageze, that was 30 years ago. What is done is done. N'iki cyakorwa kugira ngo ibyago byaterwa n'ibyo ngibyo biba bitangira kugabanuka, tugane mu nzira nziza. Fata interahamwe zambura intwaro, niba ushaka ko ziguma muri Kongo uzubakira ikambi y'impunzi, UNHCR ziteho. Yego. Niba ushaka kubagira abakongomani nanone bakure hafi y'umupaka w'u Rwanda, nta kibazo. Bariya b'abanyarwanda barimo bashaka gutaha, udashaka yibera umukongomani niyoke gutaha, ariko ushaka gutaha ni uburenganzira bwe. Ariko wikorora ingengabitekerezo ya jenoside ngo unayitera inkunga, ngo uyihereze amafaranga, uyihe intwaro, uvuga amagambo mabi ku Rwanda, ngo wumve ko uzicara Kinshasa ugasinzira. Kuki si Kigali twarara tudasinziriye wowe ugasinzira Kinshasa? Ntabwo ari gutyo bikora. In this world it is typical, this world is unfair at its best. Ibyo ndemeranya nawe. Unfairness y'isi iragaragara mu buryo bwose bushoboka. Iyi si nta mbabazi. Noneho iyo uri umugabo, naba niyo uri umugore, haraba hari abantu benshi, abandi bagore n'abandi bagabo bose bashobora kukubabarira. Noneho iyo uri umugabo, nta n'umwe ukubabarira. This is the world we live in. So wineze ibibazo ngo wumve ko wowe usarya mugasinzira. Uranyumva? Loud and clear. Cya kabiri, why do you make your land a seed bed to cause me trouble? Yego. Why? Kuki igihugu cyawe kigire papeniyeri yo kuneza ibibazo? Why? Icya kabiri, kuki ufata abantu b'igihugu cyawe ugashaka kubagira nk'aho atari abawe, ukabagira icumbi iwanjye, ukavuga ukabirukana kuko bavuga Ikinyarwanda? Niba ushaka kubirukana birukana n'ubutaka. Ako ni agasuzuguro namo. Tukize Kongo bitabizira, ariko reka tujye tuvugisha ukuri. Reka dushyire ukuri ahagaragara. Kuki Kongo yumva yakwirukana abanyamasisi, abanyarucuru n'abandi banyamurenge bakaza hano mu Rwanda, bakaba mu nkambi, bakaba si abanyarwanda n'abakongomani, ukabima ubwenegihugu, ukanga kubacyura ahabo, ukahatuza FDLR, warangiza ukuva ko bitazakugiraho ingaruka. None se political responsibility ni iki? Vugisha ukuri kuri icyo kintu. Dore Nanjye ndi kubyumva. Reze political responsibility bivuze se ko nuba president uzakora ibyo ushatse, kameme hari garde hari n'imizira. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndi kukubaza, ntabwo ndi guhuza ibitekerezo nabyo, don't be so subjective. Ivuga ko ari pretext cyangwa urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo rubone uko rujya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nahangana n'ibyo Kongo hanyuma rutwara umutungo wabo. Wese bafite uwuhe, barakize? Mbwira abakire Kongo n'u Rwanda, ninde ufite abakene benshi? Wenda nuko rero bafite abaturage benshi, bafite miliyoni 100. Okay, good. Jesi litaye nushaka kuba ufite biliyoni, ariko dukore kwijanisha muri izo miliyoni 100, percentage y'abakene irangana. Abakongo nibo benshi kurusha abanyarwanda. So Rwanda is 35, Congo is close to 50. So ubwo se who is rich? Rich si ibyo ufite, ni ibyo ushoboye. Owning me, having me, nk'ubwo uhaye miliyoni 15, ntabwo mba nkugize millionaire. A millionaire is who you are, not what you have. Kuko ayo mafaranga uratangira kuyarya kugeza ayo utangira gutekereza uti utereka mbikeho, abageze ku rugero rwawe.
umuntu mukubita amadolari 2,000 ibi agatakaza personality. Uzi icyo bivuze? Ayo mafaranga ntabwo, ayo madolari 2,000 ntabwo ari ku rwego rwe. akongera kwibuka uwo asigaje ibihumbi magana atatu. Urwego reka akongera kwibuka uwo ari we asigaje ibihumbi 300. Ni ukuvuga ko afite capacity y'ibihumbi 300. That's his value. Nuwamwereza miliyari azongera kugira amahoro asigaje ibihumbi 300 kuko niyo value ye. Exactly. Stories ziranahari zimeze gutyo. So icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. In any political office you will ever occupy, it goes with a heavy responsibility. Yego. It goes with a heavy Zino responsibility. n'inshingano ziremereye. Ziremereye Umwanya wose w'ubuyobozi wafata uzana n'inshingano ziremereye. ziremereye. Noneho uko ugenda uzamuka ufata umwanya urenze, ni nako inshingano zirenze, ni nako ijambo uvuga rishobora gusubiranyamo abaturage, ni nako ijambo uvuga rishobora kuguteza ibibazo n'abaturage, ni nako ijambo uvuga utitayeho rishobora guhagurutsa imvururu bigatuma abaturage benshi bicwa b'igihugu cyawe, ni nako ibintu ukora. A political responsibility comes with the idea that any political office you will ever hold comes with a political cost. Mbese mubona abanyapolitiki ahubwo birirwa bavuga nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yirirwa bidukangurira kugira ngo uvuge ibintu bimuteza ikibazo, isubiriremo ibyo ngibyo. Hari ikibazo se? Hari ikibazo se? Ko uraza urashaka ngo kuzana opinions za mu butegetsi zimwe ziri buteze ikibazo. Byiza jyana n'izihari. Wowe uyoboye igihugu Yego. kidafite na state control. Urabyumva? Yego. Kidafite na state control. Yego. Ahantu hanini hayobowe n'imitwe y'inyeshyamba. Imitwe y'inyeshyamba. Iri aho ngo udafiteho control. Cyakora ushobora guhereza ruswa mugakorana. Akaba afite imbunda si wowe wazibahaye. Yego. Nta nubwo ari wowe wabashyizeho, si wowe ubahereza amapeti. Yego. Warangiza uti ngiye gushyigikira undi mutwe utera abaturage, urishyira muri pozisiyo nziza. Warangiza ukavuga amagambo ugiye kurasa icyo gihugu umuturage, mufitanye amateka. Ntabwo pfuye kubivuga out of the blue. Mufitanye amateka, turi abaturage ariko dufitanye amateka kandi atari meza. By the way, ubu uzagenda uri clean. Oya. Ntabwo wagenda uri clean. When you pray for the rain, you have to get ready for the mud. Nibyo Eliya yabwiraga aha. Ati humva imvura wari uje kumbwira ngo nyihanurize, ndayihamagaye none iraza, uraba tunutavanira ko ahava ngo yakareka. Icyo nshaka kukubwira ni uko in the world of power, mu isi yikira ingufu, intege, ubushobozi buhambaye. Yego, mu isi y'ubushobozi bwa politiki nta mbabazi zibayo. Mu isi y'abanyabubasha bishingiye kuri politiki nta mbabazi na nkeya zibayo. Wikwigira ikintu ndi busorezeho, ikintu kimwe, Tshisekedi ntave mu guhangana n'u Rwanda, ahubwo bakorane bakemura ibibazo bihari. Icya kabiri, acyure abaturage be abatuze neza. Kongo nigira umwanzi, n'u Rwanda ruzayifasha kumurwanya. Bahurire muri East African Community, bahuza akarere, ubukungu bwa buri gihugu bwose butume igihugu ahubwo imipaka iveho. Kongo ibimwe n'u Burundi na Kenya na Tanzania na Uganda na Somalia na igihugu kimwe gishatse cyitwe
Federation of East African Countries. Turebe ibiduhuza, kandi byashoboka cyane. biroroshye. Icya kabiri kinoroshye, ibintu by'amacakubiri ashingiye ku bwoko, Tshisekedi azamenya kositi yabyo amaze kuyitanga kandi arayitanga. Utekereza ko twakexpectinga cost ihe yatanga yo kumukura ku butegetsi? Cyane kandi kandi birashoboka cyane, ni nacyo gishoboka cyane. ariko hari abagerageje kumukuraho babakatirirwa gupfa bakoresheje military coup. Bariya baragerageje, ariko ntabwo bari bagiye kubikora. ntabwo bivuze ko byarangiye. Oya, bari baje kugerageza, baragerageje akazi kabo nabo, ariko ahandi ntabwo bagerageza bagukuraho. Muga Karame. urakoze cyane.